خلک دورا برواری بالا کو دورا وان پتری 500 کیلومتر دو جایه د خربونه که دا خازا قضا کرنا دورا وان دکن. دورا ما دورا که استراتیجیه و پتر جی هفته و 6 گندم خوبت گریتن و روبروی پتری جی 500 کیلومتر دو جایه لو ما ام داخواز حکومت هرم کردستان دکی کو بفرمون همت اکادیت گلمه دا بکن و کو دورا برواری بالا دورا ما بکنه قضا. چونکی دورا وان سر به قضاین زاخ و آمیدیه ویا او گلک نخوشیات بینن تا بو پیتویه که خو بچنه قضا اکادیتر. عمل دور متین زفرین چینه به آمیدیه. و گلک گندد ماجی بو کارو برد خواه بو محکمه و بو آنشولا چه نزاخو زاخو جی گلک آش مدیره رکا ساعت و نیوا دیرین اش بنگه قضا و جایی دارین بو ما ناحیه ما ببیت قضا ده خلک ما مستفید بید. خلک وی دوره لوی باورینه با قضابونه دی پتر دامودزگیهن خدمت گذاری دوره وان هنه دانان به تایبتی جی گنج دی سودمند بن. پتر وان خلک تخرج من همت من المالات خواهشون که چو اودی المنطقه نین دوام مالی بکنن بس ناحیه و بلدیه که بچیگه چه واسای مازن لینه که لهمیل تعیین بین همیل باطن المالات خواهش شبو بید مید منطقه همی. جوات پارێزگاها دۆگژی ئەوان مافدار دەبینیت. قانی ماسێوەکو قەزایەک دیتنا من یا پێدوی gelek dîvçûn û gelek rezamendî û rêkar û meselê yasayî hîviya min ew e piştî vebûna dergehê serzêriyê Sinûrî ev e bibîte xwe karekê yê palder bi hindê ku ev devera qurbaniyê mezindayîn ya musteheqî hindê ye bîte qeza û hêşta pitir. Deverê wekû îdare 135 kilometran ji senterê bajêrê Duhok dîre. Dever ji 76 gundan pêk dihêtin ku zorbeya wan avedanin. Belê jiyan û jiyartê da tenê werzêbehên vedanê lê heye. Xelkê deverê mana xwe avedaniya berdewam damûdezgehên milî ve girê didin. Ew dibêjin ev çend e qezabûna deverê ve dest vedihêtin. Yusuf Ahmed Rodaw, Devera Berwariya.